Poštovani Mitrovčani, pomaže Bog svima najpre. Hvala vam na strpljenju i razumevanju da nije lako u ovim završnim danima izborne kampanje sve uklopiti idealno u satnicu, ali želeli smo da dođemo ovde iz dva važna razloga. Prvi je naravno da vam predstavimo završne poruke naše republičke izborne liste pod rednim brojem 5 Dveri Demokratska stranka Srbije, a još više posebno da podržimo ovdašnju lokalnu izbornu listu Dveri pod brojem 7 dr. Milan Maslać, kojoj želimo svaki uspeh na lokalnim izborima. Evo nas, poštovani prijatelji, u samom finišu ove izborne kampanje, u kojoj zapravo nema izborne kampanje, jer nema političkih emisija, nema sučeljavanja vlasti i opozicije, nema debata i predstavnici Srpske napredne stranke se nisu pojavili ni u jednoj emisiji u kojoj su bili pozvani zajedno sa predstavnicima Srpskog pokreta Dveri, i to najbolje govori koliko se plaše suočavanja sa argumentima, sa kritikom istinske i prave opozicije. Verovali ili ne, danas se čak nisu ni pojavili, a prijavili su se bili na sportsko-političkom turniru koji je organizovao SOS kanal u šutiranju trojki i malom fudbalu, gde je trebalo da igramo opozicija protiv vlasti. Čak i tu se nisu pojavili, a da ne govorimo o velikim beogradskim medijima sa nacionalnom frekvencijom. I zamislite izbornu kampanju u kojoj se praktično nije dogodio ni jedan jedini direktan televizijski duel između lidera različitih političkih stranaka, posebno naravno između lidera vlasti i opozicije. Setimo se da je aktuelni premijer u ostavci Aleksandar Vučić pre nekoliko nedelja obećao u emisiji Ćilica kod Milomira Marića da će izaći na duel sa opozicionim liderima i naravno, kao i sve do sada, prekršio je svoje obećanje. I to je zapravo najbolja slika Srpske napredne stranke. To je najveća politička prevara u novijoj političkoj istoriji Srbije. Prekršili su sva svoja predizborna obećanja. Nema 100 milijardi dolara stranih investicija koje je obećavao Tomislav Nikolić. Nema novih radnih mesta, nema kancelarije za brze odgovore, nema sudskih postupaka i borba protiv kriminala i korupcije bila je najobičnija laž. Velika i lažna borba protiv kriminala i korupcije završila je tako što Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, najbliži saradnik Aleksandra Vučića, pre nekoliko nedelja diže zdravicu šampanjca u zdravlje Miroslava Miškovića na proslavi 25 godina Delta Holdinga. S druge strane, sve ono što nisu uopšte ni pominjali na izborima, to su radili. Smanjili su plate i penzije, povećali cenu struje, povećali porez na imovinu, zadužili državu prema inostranim kreditorima za novih 10 milijardi evra. I naravno, ono što je najbolnije, sklopili sporazume sa NATO paktom koji je ubijao našu decu, uništio našu infrastrukturu i imovinu, ostavio katastrofalne posledice bombardovanja s bombama sa osiromašenim uranijumom, od kojih danas svakoga dana raste broj najtežih kancerogenih oboljenja u našem narodu. Moram da kažem ono što zaista mislim, šta nas čeka ako, ne daj Bože, ova vlast ostane i poslih izbora. A nikakve razlike među njima nema, između ove vlasti i takozvane lažne opozicije. I Srpska napredna stranka, i Socijalistička partija Srbije, i Demokratska stranka, i koalicija Čeda, Čanak, Boris imaju istu politiku koja će voditi ka tome da uvedu sankcije Rusiji pod pritiscima Evropske unije, da ukinu sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, da nas vode u NATO po uzoru na Mila Đukanovića i da nas prodaju sva preostala naša prirodna i privredna bogatstva, i Telekom, i EPS, i poljoprivredno zemljište, i lekovite banje. I upravo ste vi ovde u Mitrovici svedoci pre nekoliko dana još jedne u nizu velikih i katastrofalnih prevara ove vlasti, a to je famozno investiranje u strane investitore. Ne može niko normalan da objasni zašto mi naše pare dajemo strancima da bi stranci investirali u naše privredne aktivnosti.
Kada su već investitori, zašto ne investiraju svoje pare i onda su dobrodošli? A da mi naše pare investiramo u domaćeg privrednika i u poljoprivrednika, u obnovu domaćih poljoprivredno-industrijskih kombinata, u obnovu industrije domaće poljoprivredne mehanizacije, u zadrugarstvo, u porodice koje žele da ostanu da žive na selu ili da se vrate da žive na selo i da se bave poljoprivredom. Zašto njima ne damo ovih 17.000 evra koliko je Aleksandar Vučić dao stranim investitorima u Mitrosu? Zašto da naše pare iz naših budžeta idu strancima, a ne našim domaćim privrednicima i poljoprivrednicima? U budžetu za 2016. godinu predviđeno je novih 300 miliona evra naših para za podršku stranim firmama. Naši građani ne znaju da je to više nego kompletan budžet za poljoprivredu za 2016. godinu. Dakle, ova vlast daje strancima više nego svim srpskim seljacima zajedno. I to je jedna politika koja mora da se promeni. Mi se u svemu razlikujemo od njih. Mi smo totalno drugačiji od njih. Mi smo protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju i u NATO. Mi smo za stratešku saradnju sa Rusijom u političkom, ekonomskom i vojno-bezbednosnom smislu. Mi smo za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i da se prekinu ovi pogubni pregovori u Briselu i da se tema Kosova i Metohije vrati u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da imamo saveznike u Rusiji i u Kini. Mi smo da se zahvalimo MMF-u na saradnji, jer je besmisleno da Srbija radi da bi vraćala kredite MMF-u. Mi smo, što je posebno važno, ekonomske patriote i mi želimo da zapravo domaća privreda i poljoprivreda dođu u prvi plan. Zalažemo se za domaću državnu razvojnu investicionu banku koja će po povoljnim kamatnim stopama da ulaže isključivo u domaću privredu i poljoprivredu. Za oslobođenje od poreza u prve 2 godine poslovanja za svaku novootvorenu firmu u Srbiji, za podršku malim i srednjim preduzećima, porodičnim firmama, zanatskim radnjama, za povećanje agrarnog budžeta, jer je Srbija zemlja sa najmanjim poljoprivrednim subvencijama u Evropi. Jedina zemlja u Evropi koja ne regresira dizel gorivo za poljoprivrednike. Zemlja sa uništenom agrarnom bankom, zemlja koja je zaboravila svoje selo i poljoprivredu. Ova vlast radi za strane kompanije kojima daje besplatno građevinsko zemljište, besplatne priključke za struju, vodu i gas, daje im poreske olakšice, a stranci ovde dolaze da uzmu državnu podršku, da koriste jeftinu radnu snagu i da sav profit iznesu u inostranstvo. Zato ćemo dodatno porezovati sve strane banke koje imaju najveće kamatne stope u Evropi i deru kožu s leđa građana Srbije. Moraju i banke i bankari malo da podele krizu sa građanima i privredom. Zato ćemo dodatno porezovati najbogatije slojeve stanovništva. Zato ćemo pozvati dijasporu da se vrati i da uloži. Zato ćemo na svaki način gledati da tajkuni koji nisu platili 100 miliona evra poreza plate porez ovoj državi. I naravno, doneti zakon o zaštiti prezaduženih porodica kojima će biti zabranjeno da se privatni izvršitelji oduzimaju porodični dom ljudima koji ne mogu više vraćaju svoje kredite i plaćaju komunalne usluge jer su jednostavno ostali bez posla. Država mora da ih pomogne, da im otpiše deo dugova, a ostatak dugova da im se reprogramira za vreme kada će ponovo biti platežno sposobni, naći posao i naravno vraćati svoje dugove. Takođe, zakon o zaštiti onih drugih porodica koje su danas prezadužene u drugim kreditima u stranim valutama. Moramo kredite indeksirane u stranim valutama prebaciti u dinar i zaštititi naše potrošače od bankarskih derikoža koje najveću pljačku vrše upravo na valutnim razlikama. Takođe moramo doneti zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. godine do danas. Da oni koji ne mogu da dokažu poreklo svoje imovine moraju završiti u zatvoru, a imovina im mora biti oduzeta. To je socijalna pravda koju traže građani Srbije, a ne ova lažna borba protiv kriminala i korupcije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Takođe, smanjenje plata i penzija je najveći zločin ove vlasti protiv građana Srbije. Nisu smeli da udare na bankare i na tajkune, nego na sirotinju, na srednji sloj, na penzionere. Vratit ćemo plate i penzije na nivo pre smanjenja, nadoknaditi opljačkano penzionerima od strane ove vlasti.
utvrditi kroz anketni odbor u Skupštini Srbije ko je opljačkao PIO fond i PIO fondu vratiti njegove nekretnine, imovinu i preduzeća iz kojih rezervi će se isplaćivati redovno penzije. I ono na čemu naša politika najviše insistira, a to je porodica. Porodica u ovoj državi i društvu mora doći na prvo mesto, jer Srbijom vlada bela kuga. 40.000 stanovnika više umre nego što se rodi svake godine. Imamo ispod jednog deteta po bračnom paru. Jedno smo od najstarijih stanovništava u Evropi sa 43 godine prosječnom starošću. Naša obaveza je da pri vladi Republike Srbije formiramo ministarstvo za brigu o porodici, da podržimo rađanje, mlade bračne parove, porodice sa više dece, da svako novorođenče ima materinski dodatak, a majka troje više dece nacionalnu penziju, da podržimo naše žene da mogu da usklade majčinstvo sa poslovnom karijerom, da nijedna žena nikada više u Srbiji ne sme da dobije otkaz kad ostane u drugom stanju, da nijedna mlada žena više u Srbiji ne sme da bude ucenjena dobijanjem posla, a da ne ostane u drugom stanju, da zaštitimo zdravlje naših žena, da im dodatno obrazujemo, da ih pomognemo u ženskom preduzetništvu, da ih zaštitimo od svakog nasilja. To je ozbiljna politika koja govori na pravi način u ime svih žena Srbije i zato sam duboko uveren da će posebno ženski birači podržati našu patriotsku koaliciju Dveri DSS. I zato sam, draga braćo i sestre, uveren da je naša izborna lista pod rednim brojem 5 najbolja po programu i po kadrovima. Jer nisu sa nama samo Srpski pokret Dveri i Demokratska stranka Srbije. Sa nama su i najelitniji srpski intelektualci, Kosta Čavoški, Milo Lompar, Slobodan Antonić, Đorđe Vukadinović, Vladimir Dimitrijević. Sa nama je profesor dr. Miladin Ševarlić, naš najpoznatiji agroekonomista, najbolji poznavalac srpskog sela, poljoprivrede i zadrugarstva, najveći borac protiv genetski modifikovane hrane i semena, čija deklaracija protiv GMO je usvojena u 128 gradova i opština Srbije. Sa nama je ratni heroj sa Košara, pukovnik Ljubinko Đurković. Sa nama su Asocijacija privatnih preduzetnika i preduzeća, Samostalni sindikat Telekoma, druge patriotske organizacije poput Pokreta za Srbiju, Srpskog liberalnog saveta, Ravnogorskog pokreta. Sklopili smo i 2 sporazuma o socijalnom partnerstvu sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i sa Udruženjem bankarskih klijenata Efektiva. Zato verujem da je izborna lista pod rednim brojem 5 najbolja i po programu i po kadrovima. I onda nam ostaje, dragi prijatelji i poštovani saborci, da 24. aprila donesemo sreću Srbiji, da 24. aprila dođe do smene političkih generacija u Srbiji, da dođu ljudi koji se nikada nisu bavili politikom, koji nikada nisu bili na vlasti, koji za sebe nemaju afere, koji nisu kupili diplome kao predsjednik države Tomislav Nikolić, koji će zaustaviti ovaj prostakluk, pornografiju, reality show-e, uništavanje našeg jezika, našeg pisma, naše istorije. To je velika šansa, poštovani prijatelji, to je velika nada za Srbiju da 24. aprila napravimo jedan potpuno drugačiji sastav Skupštine Srbije u odnosu na ono što smo gledali posljednje 2 do 4 godine. I naravno, kako na republičkom, tako i na pokrajinskom nivou, pozivam vas da svoj glas date našoj zajedničkoj patriotskoj koaliciji Dveri Demokratska stranka Srbije, na republičkom nivou pod brojem 5, a na pokrajinskom pod brojem 7, a ovde u Sremskoj Mitrovici da podržimo jednoga od najboljih i najtalentovanijih mladih političara u severnoj Srbiji, doktora Milana Maslaća, koji nesumnjivo može da nas predstavlja na najbolji mogući način. Zato vas pozivam da na lokalnom nivou, na gradskim izborima u Sremskoj Mitrovici podržite našu lokalnu listu Dveri pod rednim brojem 7. Siguran sam da se nećete pokajati i da će Dveri u Sremskoj Mitrovici opravdati vaše dato poverenje. Zato sam želeo da danas ovdje budem sa vama, da zajedničkim snagama
izdržimo, izguramo i izborimo se u ovih narednih nekoliko dana da glas o Dverima, da glas o novoj politici, o novim ljudima, o pravim rešenjima, o različitoj i drugačijoj politici od ove vlasti i ove opozicije dopre do što većeg broja ljudi u ovom medijskom mraku koji nikada nije bio veći. Zato vam hvala što ste se ovde okupili, što smo se zajednički družili i želim vam svako dobro na ličnom, porodičnom, profesionalnom i naravno izbornom planu u nedelju 24. aprila. Kako radili, tako nam i Bog pomogao. Hvala vam.